Čau, tady je Valenta, BMX Pro Rider. Chtěl bych vás pozvat na jedinečný Mejdan Fine Radio Winter X Fest, party, na který nesmíš chybět. Čeká na tebe Monster mobilní minirampa. Ti nejlepší sportovci na freestyle BMX, skateboardu a freestyle koloběžku. Vyfotit se můžeš s Maxim a Monster Girls. Program v klubu začíná už ve 2 odpoledne. District and School Shop Run Battle. Contest freestyle koloběžek o prize money 10 tásů. Samotný program večerní party startujeme v 9. Hrát pro vás bude Monster Energy DJ Lucky Boy a Fine Radio DJ Carlos. Máme ready spoustu věcných cen od partnerů Mejdanu, Swiss Shop, Primeros, Monster Energy, School Shop, District, Electrica Wheel. Takže 24.3. Winter X Fest, klub Starý Lázně Kolín. Of my fan club, so I show her damn love. It don't really matter if she with you, she always gonna show her man love. Love it how she dressed so nicely, and the shit she rock oh so pricey. Had to cut a man out cause he ain't have swell, and she said he was trying to be like me. I said damn, many me's we deserve to get